Udruženje građana Klub O2 iz Novog Sada po prvi put organizuje festival ćiriličnih brendova. Deo festivala je i ova izložba. Kriterijum odabira učesnika izlagača jeste njihov ćirilični logotip, odnosno naziv firme, privrednog subjekta, organizacije ili udruženja ispisan srpskim ćiriličnim pismom. Međutim, ono što meni čini zadovoljstvo i radost jeste pojava novih logotipa u privatnom sektoru, ali ne samo pojava kao takva, već onih logotipa kod kojih se vidi jedan planski pristup čiji je rezultat novo, kreativno, dizajnersko, autentično rešenje. Ćirilica kao jezgro identitetsko jedne zajednice, jednog naroda, nije samo kulturološka tema, nema samo kulturnu dimenziju, ona uvek ima i privrednu dimenziju, ekonomsku dimenziju. Jer šta stranac hoće da kupi kada pređe granicu? On hoće autentičan proizvod. To njega zanima. On hoće direktan kontakt sa originalnom kulturom čiji je gost. Naš motiv je bio da damo naš skroman doprinos reafirmaciji ćirilice. Ona je davno afirmisana, znači želimo da je reafirmišemo. Svedoci smo svakodnevno u javnom prostoru da je ćirilica, pa blago rečeno, skrajnuta, kako u gradu, tako i u državi. I koristili smo jedan autentičan, kreativan i afirmativan pristup. Znači da istaknemo privrednike, privredne subjekte, firme, organizacije koji svoj logo pišu ćiriličnim pismom, odnosno čiji je logotip na ćirilici. Na beogradskim ulicama, na lokalima i trgovinama sve je manje natpisa našim srpskim pismom. Srpska ćirilica se neopravdano i često zlonamerno smatra nazadnom i primitivnom. S tim u vezi se i takozvani turbo folk, najlošija muzička forma koja se ikada dogodila srpskom narodu, naziva ćirilicom. Kao da neki planer, gospodar Lutaka, upravlja javnom scenom u srpskim zemljama kako bi onemogućio obnovu identitetskih osnova našeg naroda. Dakle, zamena ćiriličnog pisma latiničnim ima nesagledive posledice i vodi ka suštinskim identitetskim lovovima. Raznorazne apologete latinice, posebno one koji kažu kako, citiram, ne možemo u Evropu sa ćirilicom, previđaju činjenicu da ćirilicom ne samo da se može u Evropu, nego se može i u osvajanje svemira. Činjenica je i da je ćirilica bila prvo pismo koje je čovek poslao u svemir, pa i prvo pismo na mesecu, pa i prvo pismo na Veneri. Ruski kosmonauti još uvek šetaju svemirom, sada sa natpisom ćirilicom Rusije. Ćirilično pismo, dakle, nije nešto što se može karakterisati kao zastarelo, nazadno, neprogresivno. Ćirilica je itekako napredno pismo. Pismo budućnosti pred kojim ne postoje granice, ni na našoj planeti, ni van naše planete. Jedino pismo s kojim mi možemo u Evropu, u bilo kakvoj integraciji, srpska ćirilica, a pre tih evropskih integracija potrebne su nam naše integracije srpske, koje bi činili Srbija, Republika Srpska i Crna Gora. Čime započeti priču o ćiriličnom pismu u današnjem vremenu, otuđenom od kulture pismenosti, kada čitavo tehnologizovano društvo tipka po ekranima u beskonačnim trakama slika i informacija. I zato ću se usuditi da govorim o veličanstvenoj ličnosti srpske pismenosti, umetnosti i kulture koja je obeležila drugu polovinu 18. veka, o Zahariji Orfelinu, o renesansnom čoveku, autoru brojnih knjiga, bakroreza i kaligrafija iz kojih se učilo krasnopisanje. Afirmacijom ćirilskog pisma na umetnički način Orfelinova ćirilica je izašla iz nacionalnih okvira, a njegovo pismo, umetnički oblikovana slaveno-srpska ćirilica, bila je prihvaćena kao ravnopravna pismo sa svim latiničnim kaligrafijama. Razmislimo i hipotetički se zapitamo zašto su nam stranice današnjeg života ispisane nekim drugčijim štivom, azbukom prostote i nasilja koji nam se putem najmoćnijih sredstava plasiraju kao jedini istiniti. Pokušajmo stoga da iskoristimo nasleđe koje nam je ostavljeno kao dragoceno iskustvo, ne manjeg lošeg vremena u kome smo kao narod opstajavali uz namerno ponavljanje
Dositejeve pohvale o Zahariju Orfelinu, u kojoj stoji da se ime Orfelinovo među našim narodom neće zaboraviti. Da li znate koliko reči mi zapravo koristimo? Koji je naš fond reči? Koji je naš rečnik? Evo, mladi ljudi, na primjer, 30.000 kažemo, 60.000 kažemo tokom samo jednog dana, a koliko reči čini naš rečnik? Šta biste rekli? Koji je to deo od tih 30-60.000? Otprilike se procenjuje da prosečno, ne računajući naučnike i ljude koji se bave naučnim radom, kažemo svega, koristimo svega 2000 reči. Pazite sada, to je vrlo upozoravajući podatak. Kakve to veze sve ima sa ćirilicom? Direktne veze. Možemo se odmah vratiti na velikog Vuka Karadžića i njegovo čuveno piši kao što govoriš. Udruženje Izražajnost, koje vodim i koje sprovodi razne obrazovne radionice, smatra da ukoliko mladi ljudi nauče bolje usmeno da se izražavaju, bolje da govore, bolje će i pisati, odnosno više će ceniti srpski jezik. Sve što mi radimo ima za cilj da nas podsjeti koliko je važan srpski jezik. Novi rečnik koji se gradi i pravi imati skoro 500.000 reči. Srpski jezik ima 500.000 reči, a mi smo se sveli na super i na okej. Više se ne kaže izvini, nego se kaže sorry, a to se obično napiše latinicom. Pogledajte kako govori onaj Jaserštajn, da se tako zove, onaj vaš iz Sremskih Karlovaca. Ili ajde, njega još i ne možemo toliko osuditi, pošto su mu neki klipovi i čak zanimljivi i obrazovni, ima čak nečeg dobrog u svemu tome, ali evo taj Jaserštajn. Pogledajte, 1.000.000 pregleda ima skoro svaki njegov klip. Zašto ono kad se pojavi veliko u njegovim klipovima? 5 razloga zašto volimo sebe. Ima zaista i poučnih stvari, moram da kažem kod njega. Zašto to ne bi bilo ćirilicu? Šta bi se desilo? Da li bi 1.000.000 tih mladih koji bi kod Jaserštajna videli ćirilicu, da li bi neko od njih pomislio da je to poželjno, da je to moderno, da je to prihvatljivo? Ja verujem da da. Ćirilica nije nešto što je staro, što je puno prašine i o čemu bi trebalo samo neki naučnici da se bave, nego to je nešto aktuelno. Nije moderno, to je aktuelno, zato što je ćirilica deo tradicija, tradicija nije ni stara, nije ni moderna tradicija, to je ono što ne prolazi, to je ono što je uvek aktuelno. I ćirilica bi trebalo da bude uvek aktuelna, pa makar u Srbiji. Imate jedan primer u Beogradu gde piše na jednom putokazu železnička stanica na ćirilici, onda crtica, železnička stanica na latinici. Pa sad molim vas, ko bi to razumeo? Ako smo mi iz Srbije, onda kad čitamo to na ćirilici, znamo da je to železnička stanica. A ako nismo iz Srbije, može to da bude na latinici, železnička stanica, niko u Francuskoj, u Italiji, u Engleskoj, bilo gde, ne zna šta je stanica, a kamoli železnička. To je mnogo komplikovano. Zar ne bi bilo logičnije da bude lepo na srpskom jeziku, železnička stanica, na ćiriličnom pismu, svako od nas zna šta je to, a onda na engleskom, railway station, da se tako kaže, i onda svaki stranac, svaki turista može da se snađe i da zna gde treba da ide, ako treba da ide do nekog voza ili autobuska stanica i tako dalje. Mnogi misle takođe da je ćirilica teška, sad govorim što se stranaca tiče, pošto ljudi se više iznenade što znam ćirilicu nego što znam srpski. A ja sam naučio ćirilicu za nekoliko dana, ali mi je ipak bilo potrebno nekoliko godina da naučim srpski. Pa znam šta je teže. Jezik je težak, pismo je lako. Lako je to naučiti, to je jedan kod. Ali ne treba mi 5 godina to da naučim, treba mi nekoliko minuta. Jezik i pismo nisu puko sredstvo komunikacije. Nisu samo kod kojima prenosimo informacije. Jezik i pismo se nalaze u središtu svake kulture. U srcu, u srži identiteta svakog naroda. Ako to zaboravimo, ako to ne prenesemo budućim generacijama, onda ih uskratimo za enormno bogatstvo, nematerijalno, ali ono što nije materijalno, uglavnom je vrednije od onoga što jeste materijalno. A to bogatstvo zavisi od nas, zavisi od načina kako ćemo mi da se izražavamo, zavisi od načina kako ćemo da pišemo. A kad gledamo na to globalno,
onda ta raznovrsnost koja postoji na ovoj planeti je sačinjena od tih jezika, od tih pisama i svako od nas je čuvar te raznovrsnosti sveta, tog bogatstva, tako što negujemo srpski jezik, srpsko pismo, negujemo ono što jesmo, negujemo svoju kulturu i svoj identitet i doprinosimo enormnoj i bogatoj kulturi sveta na kome živi. Monah Makar je nakon pada Zete odlazi u Valašku, danas smo pominjali Rumuniju nekoliko puta. To je jedina zemlja u to vreme koja je ostala slobodna od turske vlasti, koja je bila pravoslavne vere i koja je koristila ćirilicu u to vreme. Trgovište postaje centar ćirilskog štamparstva i na taj način se održava kontinuitet rada ćirilskih štamparija. Nije samo problem što mi danas ne pišemo ćirilicom, problem je što se mi generalno ne bavimo svojim nasleđem i što najčešće neki stranac, entuzijasta treba da nas nagovori, kao što je Kopitar nagovorio Vuka, tako uvek nama treba neka muza koja će nas podstaći da vidimo koliko smo vredni. Sve ono što su Božidar i Đurać uspeli da urade u periodu strašnih istorijskih previranja, u periodu kada zaista je bilo biti živ ili mrtav, i dalje se brinuti za ćirilicu, i dalje se brinuti za svoje crkve, i dalje se brinuti za svoj narod, za svoj identitet, je nešto što je zaista bilo teško, ali što se ipak činilo. Danas, ja ne mislim da smo mi na taj način ugroženi i ne mislim da nama egzistencija zavisi od toga da li ćemo ištampati ćirilsku knjigu. Sve je na jedan klik od nas, sve je na jedno dugme od nas. Promenite na smart telefonu latinicu u ćirilicu, nek to bude mali korak. Vaš potpis nek bude ćiriličan. I to je ono što ćete vi činiti, da naša ćirilica opstane i da naš identitet bude onakav kakvo im ga je zamišljao možda Sveti Sava. 1941. godine, 25. aprila, to nam je već svima dobro poznato, ustaški poglavnik Ante Pavelić donio je zakon o zabrani srpske ćirilice. Vrlo brzo zazvonio je telefon iste godine u Mitropoliji Sarajevskoj, u sedištu Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu. Na poziv se odazvao mitropolit Sarajevski ili Dabrobosanski gospodin Petar Zimonjić. Sa druge strane bio je ustaški povjerenik za Bosnu i Hercegovinu, rimokatolički fratar Božidar Brav. Božidar Brav je ukratko saopštio mitropolitu Petru da ima proslediti naređenje svim svojim sveštenicima, svim svojim crkvenim opštinama i crkvenim tijelima da ćirilicu zamijene latinicu. Tada je mitropolit Petar, iako je upozoren da će u suprotnom biti pozvana odgovornost, rekao: Ćirilovo pismo ne može se ukinuti za 24 časa. Osim toga, rat još uvijek nije završen. Tu vidimo jednu hrišćansku nadu pravoslavnog mitropolita da zlo neće nadvladati dobro, čemu se i mi danas nadamo. Mitropolit Petar, dakle, odbio je naređenje, a to je bilo svakako naređenje ustaškog povjerenika za Bosnu i Hercegovinu, i vrlo brzo je uhapšen od strane ustaških vlasti, odveden ustaško redarstvo u Sarajevu, a nakon toga odveden u nepoznatom pravcu gdje je mučenički stradao, pogubljen, dakle ubijen. Ako su ovi ljudi bili spremni da daju živote i da stradaju za ćirilicu, zašto je nama baš toliko teško da kliknemo jedno dugme i promijenimo tastaturu i kucamo ćirilicu? A ćirilicom ne pišemo iz jednog osnovnog razloga, to je nemarnost. Ne treba zaboraviti da mi danas živimo u Srbiji koja je slobodna. Kako tako? Jeste. Nema okupatora, bar mislim, stranih. Nema više Austro-Ugara, nema Italijana, nema Bugara. Čak i Bugari su zabranjivali srpsku ćirilicu, namećući bugarsku ćirilicu. Nema više svih tih okupatora, nema takozvane nezavisne države Hrvatske. Hrvati, odnosno Ustaše, više nisu u Zemunu. Srbi su u Zemunu. Međutim, mi ćirilicom i dalje ne pišemo. Već je rečeno, Ante Pavelić bio izuzetno zadovoljan kada bi prošetao kroz Srbiju, jer izgleda da mi poštujemo još uvijek tu njegovu zabranu srpske ćirilice. Ko onda zabranjuje Srbima ćirilicu i u čemu je problem? Mislim da smo mi sami problem. Jasno je, živjeli smo u komunizmu koje je potiskivalo indirektno ćirilicu, što je još gore od
direktne zabrane ćirilice. Već decenijama se potiskuje ćirilica. Danas ja ne mislim da neko tako otvoreno, da bilo koga zanima da zabranjuje ćirilicu, jer došli smo u tu fazu da nas ne zanima više ćirilica. Jedan momak ovdje u publici je postavio pitanje zašto mi svjesno ne koristimo ćirilicu. Ja mislim da je upravo suprotno. Mi nesvjesno, ne razmišljajući o ćirilici i latinici, umor svih raznih, prvenstveno egzistencijalnih problema, ne razmišljamo koje pismo koristimo. I onda u tom nerazmišljanju biramo ono što nam se prvo ponudi, a prvo se ponudi i na internetu i svugdje drugo latinica. Ali kada bismo samo malo razmislili o svemu ovome što je danas ovdje rečeno i što će tek biti rečeno, shvatili bismo da je jedino srpsko pismo, srpska ćirilica. Ćirilica predstavlja temu koja je višedimenzionalna. Ona nije samo jedan tehnički izraz pisanja misli i reči, već je ona bila predmet zbog kojih su, odnosno stvar zbog kojih su oni koji su je upotrebljavali podneli najveće žrtve, dakle umirali su. Hvala ti što si pomenuo čuvenog srpskog slikara Savu Šumanovića, jer on je danas ono što mi zovemo facom, predstavnikom elite. On je neko ko je bio urban lik, neko ko je bio građanska klasa, visoko obrazovan, govorio jezike, ali kad je došlo do pitanja identitetske vrste, koje je njega nosilo ceo život, da li koristiti ćirilicu ili latinicu, on je povukao crvenu liniju. On je znao šta je smisao i znao je da taj smisao ima svoju granicu. I znao je da se ta granica ne prelazi. I svesno je podneo svoju žrtvu i stradao. Cela ta plejada velikih imena iz Vojvodine, a istine radi najpravilnije reći srpske Vojvodine, jer su oni tako zvali, jer su se oni za to borili, nikada nije imala dvojbu oko suštinskih identitetskih pitanja. Koje je njihovo nacionalno ime, kojim pismom pišu i koju veroispovedaju. To su stvari koje na kraju krajeva određuju svaku nacionalnu kulturu i koju daju toj kulturi originalnost. Dakle, Udruženje građana Klub O2 je pokrenulo festival ćiriličnih brendova upravo sa idejom samopoštovanja i ljubavi prema matičnom pismu. Dakle, mi se ne borimo protiv nečega, već smo afirmativni za ono što je naše, što smatramo da vredi ponuditi svakome. Ovaj događaj koji mi danas održavamo i kome se nalazimo, na kome ja govorim, je u stvari monstruozan, strašan, nečuven, jeziv i nedopustiv. Zar je moguće da mi u sopstvenoj zemlji, u sopstvenom narodu, u sopstvenom gradu, mi pričamo, pravimo festival ćiriličnih brendova, kao izdvajamo, to kao egzotika, to je sad nešto kao specifično, kao retko, prvi put u Srbiji. Sad vi koliko je to egzistencijalna ugroženost. Ja predlažem srpskoj politici da se Srbi proglase nacionalnom manjinom u Srbiji. Ne, ozbiljno, to je naše rešenje. Mi kad budemo nacionalna manjina, mi ćemo se boriti za sopstvena prava. Onda ćemo da protestujemo, pa ćirilica, da se pravimo pametni, pa lažni, mi da se borimo, kao Albancima se borimo. I da ne sad navrajamo ove druge. Zapravo, šta će nas ubiti? Neće nas ubiti strane agenture, teorije zavere, namerno se to radi i tako dalje. Ne. Nas će ubiti samo jedna stvar, ona s početka priče. Svest, odnosno površnost. Naša površnost nama daje mogućnost da mi pravimo ovakav simpozijum danas. Naša površnost će ubiti sve ono što smo mi, jer tobože ništa nije važno. Samo nama ništa nije važno, a svim ostalima je sve važno, pa makar bilo i nevažno. Ako smo doživjeli činjenicu da nam se etno restorani zovu, odnosno pišu latiničnim nazivima, ako smo doživjeli da nam kafane u Skanarli takođe stoje latiničnim nazivima, onda je sasvim svejedno da li dole stoje Kaldrma ili bilo šta drugo. Hvala vam. Ja sam sebi, kad sam došao u institut, prihvatio sam znači da institut ostavim u boljem stanju
I prihvatio sam da srpski jezik i srpsko pismo na neki način da dam svoj doprinos i da ispunim svoj životni zadatak i svoje životno poslušanje. Vidio sam recimo na koji način štite svoje jezike drugi narodi. Na svakom računaru engleskom, sve za engleski. Na svakom računaru hrvatskom, za hrvatski. Na svakom računaru mađarskom, sve za mađarski. Ja sam dakle prvo krenuo da uradim paket za obradu srpskog teksta na računaru. I ja sam taj paket nazvao RAS. Posle toga sa saradnicima sam digitalizovao 4 velika rečnika. Rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti. Evo ga. Dodao sam mu 3 toma rečnika Matice Srpske za zaokruženje baze. Ima 307.000 riječi, ima oko 1.000.000 značenja i izraza. U vrijeme kad ljudi lete u dubine kosmosa, kad ljudi ulaze u dubinu genoma, kad prave nove materije, kad se stvaraju čuda svjetska, jadni srpski narod još priča o srpskoj ćirilici i o srpskom jeziku.